i on glasi, dakle razlika kvadrata brojeva n i k pomnožena je s kvadratom zbroja brojeva n i k. Koji od navedenih izraza odgovara tome opisu? Dobro, ajmo to si staviti ovdje, da možemo to ponovno malo bolje pročitati. Dakle, kaže razlika kvadrata brojeva n i k. Ok, ajmo dio po dio. Razlika kvadrata brojeva n i k, pa to nam je onda n na kvadrat minus k na kvadrat. To je taj prvi dio. Pomnožena je s kvadratom zbroja brojeva n i k. Kvadratom zbroja brojeva n i k. Dobro, dakle to nam je n plus k, zbroj brojeva n i k, ali kvadratom. Dobro. Koji od navedenih izraza odgovara tom opisu? Pa evo, mi smo ga već dobili i sad trebamo to spojiti. To nam je onda n na kvadrat minus k na kvadrat. Pogledamo da li imamo i koje rješenje. To d bi trebalo biti n plus k na kvadrat. I to je to. Dakle, sam smo pažljivo pročitali. 14. je pod d. Ok, super. Idemo vidjeti edurete AI. Pod d, dakle, razlika kvadrata i onda je vidimo da tu je kvadrat zbroja brojeva n i k. Ok, oba dva modela, super.